Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Gai Waseayani.
Di sambula bena kana turanga na marama na dhurubu nongone lewa keike muni rongoni. Sai kwengo na nonde rongo e nambungi ni kwa. Tiko mai New York na nonda Prime Minister. Toma ni tunga na teti ni wei tauwi ni dhoka. Dua bata ke na dhaka bata ewu ni nganga. Mai duri na nonda turanga na Prime Minister na singa lebu ni kua me bosa na nonda mbosi mbimbi na veliu ni burubura na United Nations General Assembly ka ba duri tingu mai New York na mbosi lebungo e avata vina ka saranga ki wana nonda turanga na Prime Minister City beni rambuka men retira na liu le lebu burubura me boraita ka kibera na veulu tanga e trai kenda tigo na rukuni ulu tanga lebu na Sustainable Development Goals ke dei tugu e baga sukumuni merawa ni rakila. Tomani tugu ngana tete ni vei tauwi ni dhoka e na wasiwasi ni bengarawi na tambana ni mbula e Mbalebuto Medical Area. Ana kena dhingo mitigo e ruan kina vana kisibo wena vesinga. Yana wili ni leni bonua era dhurutigo vali mbulongo na kisiongo e satigabu melutu. E baritaka na turanga na minista ni busota ni tambana ni mbula ratu Antonio Lalambalavu ni oti ni ripoti e dhuru kina valimbula e adosara ni katiniga ba ni singa ni September e kuria kuratu Antonio ni rusunga bulu kabata udhoko na kisi ni dhoka era kadhuru ki valimbula maneka rusunga bulu gabitu ni singa ni okosita kena katiniga ba ni September mai beira na dhururungu e leono era se dhuru kotonga e valimbula e katalo ratu Antonio ni mai ni maneka rusunga bulu ni singa ni okosita kena katiniga lima ni September ni runondolu rusunga bulu katolu e viosanga bulu kauno na kisi ni dhoka na tumbu ni kata na musi ni kete kei na lua ka repote takiane na wasi ni tambana ni mbula e Mbalebuto hongo e mbauki no nukuloa Mbalebuto na dhavi tonge watu sui tamba na ruku talaya ke moto.
Kana turana ministani nandua tale na bandi dike na be sambolo tori mai na be tubi mate karna bagai duri ana kena bono ni bandi dike malvani mai Australia. Artu saben graviti kana ngonongo e pa na mate lawa mai na be bono ene wasi tambana nimbula embale buto. Kar sabayan ravati kana kena toso kasa tiko tina itu bani kena na baga totolo takina non tu bengravi kebaka enang rebi baretaka Tonio ni bandi dike bagai duri mai Cornivia Research Station na wai ni ngunu karang garavitiku roteni ono no undulu na leni bonu mai kya e kune ne sabsaba binagatu kasenga na kena lenga kurena turana minister ni rto satto manati kuna tambana nimbula mai mba na kena ba so community kuna be sambolo mai ne bure ni wai mebaka na tangi ni wai na toibu melaki ba ndikebi na kena tambana ni Fiji CDC be ba dita kina turana minister na be ni mateni tu esa sule keda na noningu me bandai takana nona tango makina leni bono kena marro in nonda mbula kardo sato manati una nonda bi barara mataki ena be kaungo Rautani basangul kaban na reporte membaleta na vila wakitaki ni eBay shop sabanga itiku na ngunungu kana buke bagtawa ni komisna ni bisa crime turang ni bisa mesaki wanga ni be reporte ngo o katalitunga kina nondotu na kena na agents basangul na reporte dingo mi mai na esa sabara tolu mai na boliku keinandua ana bol li ni CID suba ka turang no bisa wanga indobira na reporting go engole mai beru to na matambosi ni Fijian Competition and Consumer Commission muria ni bunga sara vera radokko na lawaki ni eBay shop ranga idurutunga na ko sitini ambaki ngo rono ndolo rusuno bulu katulu karsa senga ni rawa ni taura na non relabu kana turang no bisa wanga en na buku ni vera toka na matangali dalabo kaungo en cyber crime esa nama kimena taura na ngauna yes na dada tigina tambana ni obisa na FCCC ke na nonda tambana ni intelligence unit samande takana mateni tu me toko na indone boro ni mbula lavo me wakati kena na duindui kena dodonu karvako kota kena na marama kena ngone lewa me baga bin nakata kita kena non rabai tabi ena kabo lavo onge ba matata takani bugu ni prime minister ka minister ni beboli mano kami kamida ni bosati na be singa ni mataka ni be bo torda kita ni tangani kena lewa membaleta na takete ni be bo torda kita ki tunde ini mateni tu dogobata e New York enamo ni madongo erato mai dingoma na TN Harvest Private Limited na katavila katiko na kene sawela bo enandunan raw rusunga bulu kabana undulu dionan raw diosanga bulu kawon londola maina ministry ni tete ni otene kena mai soli na katavilongo etukuna na minister ni tete vatimiralu ni misiniongo ena yang sarvole gobernando tete karangaraba na tete lelebu etukuna ni na yang abolebu sarana misiniongo senga welanga giberto na tienza vertalanga na tete volkata karnangan reba na misiniongo mera baga ramba lebu takakina na non rai tete na TN Harvest tongo etiko kinandone tiko mai mbarara settlement kan dabo tiko na Valley Road e Singatoka na kampanye ngo na TNZ e tolu tiko na nona ite lebu karota ni wasanga bulu kalima na eka na ngele karate tukina na veka kanan runra me kana kabitiolo na kabiti China na capsicum na cucumber na lettuce tomata kina bungatale na veba kani tiko na kampanye ngo mai nandi lotoka kina market lebu suba na kambani na Wisbone kena be balika na taleso ana nonda bonua tambula bina tale mai sai kwengo no nonda rongo ningito embaletanga na nuita kini daga ke nanduanga na bakasama edona lautu nitimi ka rau kina kiberto na Flying Fijians mervador endona ngito bina kandundua ana rugby world cup endo tansar na ngoni tanganingo simi kurvoli na imatai ni no nangito na rugby world cup kena norvito kon no naito kani bakan dongito e alonde kena na dorbo ni kanda bungo merra watana beka esa badola tikibwa nanonda dorbo halfback lela ini Flying Fijian Simeone Kurbuli esa bina kata kirto nanonda leoni timi na buku ni kena mainganga
nonda timi ibua na timi ni Wallabies en mala unde na lona kena no na river mbi ni saboti go Indonesia me ya dona ngito e kana dhurbo ni kanda bungo ni beka kede ena rawati ena loma ni rara e rawanga ena nondo tu daga bata ende ina lona me dangeta dhuru e vane tutongi kena ndona dange nisikoa mekila na nondo tu be bombo tikede na leni timi savango le kiwa ni na ba dhorbo binaka na nona itabi sababu na binakataka na ndoni beba katabuli dio kurboli ni tuwa na beba mbauti misule kibwa na itabi mbimbi ni dhange ya nandua na ngito mbimbi bebiti Vakasakiti sarati kuna nona ngito ko teti tela ena nonda to mai banda bora nandua na tua wani rakabi ena nonda bora waya na timini Australia na ikarua ni nonda to ngito batumbu ena sota ni bora leu rasanga ni marutaka na nona ngito sawoti na dorobo yamba kitulu sanga bulu karuongo kabaka me vesa unei wale ni nona ngito ena nona baka lewe na baka binaga toka na bunua mengole kina na polo ena ya timuri karto menganga kina ana kai rusanga bulu karua kei tini kalima e taura na yalo bata na daga bata kei na daga ba ngumatua me rawati kina nanganga karto ndo bata tumai kina na lomani tini karuna madawa karto daga taga kina me kua na loma rua me tikwa na pakasama nanganga ndona ka evu ninganga ni timini biti sekwa na leilai ni soli ni totongi tu da kabra nonda toni bala kan basika na kana boga butu kana nanganga bi Australia na kai rusanga bulu karua kei tini kalima na nonda to boga bina taka na nonda to ngito na mado sauti na sota ke wele se bombo ta ko tangi balu ni nonda to be se mati bina kana doru e boga buna merto volakina indo tale nandro ni pepo ni ragavi ana nonda bonua e bombo ta nandoni be boga tabuli di Simon Rewa lui ni setiko e sona bonua me boga bina taki ana ngito ka taraba e sana dengu toka na moni madongo na timini viti kana ga ngito na moni mado miongo oya ne mateni singa ni okotoba ni boi tini kalima na miniti me lima na kaloko ena mataka ni singa tambu ena rauni uni na saraba na ngito ngori ena Fijuan e bagambauti ni sa nasanga ni nanga ngito tale na rugby world cup na nduru ni Fiji Water Flying Fijians chone koro indundua ena buku ni mabua tarakoto na dorubungu ena nurtua baku kuyango ya tukuna nandono be batabuli ni timi Simon Rewa lui nirto usaba kan dikkabati ko bamalu ena ngonongo na nona mabua ko koro indundua ersanti kebatali tunga babunuai na poni dorubu ena buku ni mabua erto na dengun mada ondo tiko na nonda dorubu karto na ngai ngito ena mateni singa ni bula ko okotoba ena keina timi ni Georgia nimbar na soto ya erto na ngandreba ni balesi ni timi merto na sarabatali manda ngito kewe lesi ke Australia merau nirto daga kina na buku ni ruan ngito sabo tigongo ema tanto arme marota krando beto ko ni timi ni biti na kenanganga na nonda timi ni bi Australia na singa na noa hala kisiko tu ndona nei tu ndo bole tuku me bo tarungir na leni bonu ando beto ko ni se daba na non rai membala tananganga bi Australia ongo ikatolingo na menganga kino go biti bi Australia nei matai ngona nambage tinega dio ono songo bulu kaliwa karto menganga tale na mbakingo ana kai rusungo bulu karua kitini kalima na ngito bichina mataka binakantai to saba kan ni binaka chukuni na wain gitu taraba kito bakan ni chukuni bana chukuni bakan ni binaka chukuni chukuni biti nakamiti tasawiti taso arto sangatati kono matambos ni bebadu na nonda bonua me arto na bisu takani wale ni tostos ni bebadu na nonda bonua ana kena tosoi kiliu kalabiti dakani boro ni ngitongo na bebadu ana nonda bonua ya tukuna na chama ni matambos ni bebadu ko adi na rain ni sa solitiko na yabu ni bobule wa ni ngitongo ana ndua na nguna lega kamengo merao ni didi pakikina bobina kana ngitongo ana nonda bonua e kuria kona rain ni bole tukutuku ena bo madala takatalenga na i bogarau ni nonra tubai nanda ungito e sabonga ngwe ono songa bulna singa mengara benengito ni Pacific Games mai honi ara Solomoni e sabaro takatiku na team Fiji me bai tabe rosanga bulu kaono nang dongito e sana makitiku me sana kadiba kina danra na nonda dongito e na karosanga bulu antu ni singa ni bula ko september ana Fiji Olympic House
Sana te kuputa na Pacific Games ne ka tini ka diu ni singa ni bula ko November me doveni ne karuni singa ni December runundulu rusanga bulu katulu. E na magitiko me na kauta na Team Fiji ki na Pacific Games ni rondolo rusanga bulu katulungo e lebu sara na ndongi to bubu mer matataka na nonda buno Solomoni e na bula ko November. E tukun nandoni beba katabuli di Albert Milani tumbuti ko ni wili ni ndongi to na laki boy tabungo e na magitiko me nartu na rawata e lebu sara na metali. Arto menruka na timini Digital Fiji Junior Kula wa na timini New Zealand na kaiwa kendua na OFC Under 16 Women's Championship kangarawiti kumai Tahiti. Endi na nirtong menruka e sanga ni kota tani na yalo ni pala me da wani yoti ni miniti. Arto sa tambe kina semifinal na tim New Zealand ni yoti norto menganga wa na tim ni biti na tumbumba. Arto medanga tadur na tim New Zealand ene karusang bulga bitu ni miniti ne matai ni kenrato kai. Niuti toka e 2 tale na miniti me dangeta duru con Natalie Young e 2 tale na kenrato kai. Ni voi tini con na miniti me dava na matai ni mama me dangeta duru ko Caroline Ngalu Ibere na kai ke biti. Tuguna ko sing ni rto nangito go e na ra kin bona tim ni biti. Mbara ni rto na duru mai ne karua ni non rto ngito. Na Digital Fiji kula e na sota ke na tim ni atu kuka e na singa lutulevu ne krosa bulganto ni September. Ibu itini kali mana miniti me 5 na koloko kana raw ni na sarabo na ngito ngori en lololo. Ena muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e raw ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kina ngamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ke kena kozlo surua otat ni gelago bata na kena pai na bani kei na manrai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu dondo limono se onga wale saranga le tomiko mai na mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtalanga ni rotoli dilibata kana ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nada be kumarota katiku. Senga, esan dondi na marau kina boga vingle wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ko nila wundrang-reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kabatu waka tapia. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindu na nombu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, e na kena ituku-tuku matailalai. Dendram beka na ngola ni kibalilo tena buku ni oso-oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bei kemundo e biti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Yavalata, dio nangai valata, and a radio bulando vata. Veitalono te kina na bika membaleta na nondong bula, mai veira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi, na puniwai. Promover na bana kaloka na veika vini tu city, and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Toka, komba na kena dame-dame. Waga diri ngalala,
Sabsaba, kangai waindono na yangkona, na San Bruno Kababa. Nababa? Tukun tali pa. Na San Bruno Kababa, ningali mai ni mai kitobule manda, na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katalay taga na manggosa, kaya na baka sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station, kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki, kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singa lebu, kinatinikan doon na koloka ang bongi lebu. Ito na ka, ausaba ka, nandarubi wasi juga nunggu yung dabutan na bitalang ko na ngauna na sere. Sa doto lang nga sonto ka. Pakai lalabaw suri nunggu gabo ka. Bata pa ka ni sabo lang dito mo nando dito ka. No bitaw ni sing lalo toto ko sunod gabo ka. So ba ko sini naket lalo tal gabo. Ni Sambulo Binaka. Sama mai kawasayan in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tulog kinabito na kloka na kama ni Moniti kinaborobuka, bay kema daw ay Amerika. Dini kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaborawai, bay kema daw ay biti. Radio bulando mata San Francisco. May kauti kanda vatamay.
Totokna tomni bibo marote kiama virtu na turanga na itana mulum nito mukene bo kurai sameu na porata vakadava na nganongo andora ser makau weekenda mai ndora vital chunga kina na wasi nonto ngongo da bo binaka ni sarongo di rao weekenda na irongo saboto weekenda rusol kabito na miniti me bana kaloko da weekenda bagi manda bagu bale na kabi de binga rabadi nai to manda na bo binaka be una na di weekenda chukumai en sigi binaka na noa na muni tokani pede la novo sana mai semata na binga rabi dan ga dabo chuka na vito na kaloko na kabi de binga rabi ndai ba ambulu chuka be kamani na turanga na marama dorbo ken na ngone lewa na nonda puno loma ne vici na yala besi tini kapadi nonda punoa na kena be chuku ragi bo turanga kena be bale todo ko sara na kabi na di kuwa sabang sabu isa chuka na bambula be kemani so sa siamo chuka be non robuno inda katak na be kampani be tampa di matin tu so robondo chuka be na toli li saumi kabaka talaki non ra toli li bogi tokei sen sala tapa oni siama chike muni chuka mekina kena puno tapa sakin tapa kemani man non puno loma ni bici na radio bulun do batan na kabi na ni kuwa sabu italanga na bambula be kento emerke na be state to ko sara be kento California man Korturanga Sacramento bakatalakin mai Santa Rosa mai Valeo mai bakatalakin mai Novato mai San Rafael bunda siama chumeki no turakai bulu bena kai Filipe Kamakoreo rata-rata sa chuki na kabi de binga rabedi nai bakatalakin na Bay Area lebungo North Bay na East Bay na Vimatangali Bay na Bay to doko San Francisco Wilkie na Kansas City bakatalakin na Kena Bay District to doko ndo bulu bena kama San Jose ken be puno teleso o siang ni tabuta raw yani California bakatalakin na Bay State teleso may na East Coast bakatalakin na may na Lomay Merke and Bay State to sa Wilkino Hawaii to na territories may Saipan may Guam nimbulo binakato ko sa na kabi de karabin din tayo na duindui tabi to baga dorchiko bikin tabay kibi rarambo bikin na radio bulon do batene kabi na ko don bulo ma Australia bakatalakin na be malalang bis do siya matong may kaya na be kabi to sar siyang nulit de batalakin na kemni na siya mo may New Zealand na be atu na Pasifika siyang nulit de bikin na be kemni may Europe don bulo binaka may Pertania ando na kinang bulongo sa may overside pagando tunggo bikin to California bulo binaka Mrs. Dokana singa binaka sa bulo siya mo may neka binaka di ko kemni na siya mo may Baranse ba muri chuko na nonda mata timi zengu chuko simberni so tabi Georgia ando kana maro le sa do bikin to na ngonongo ukilani sora bimbi usarani Amerika mai viti merle tokon nonda mata timi ana bono le bo Baranse ni bulo binaka talanga nonta ni siya mo sarchunga may bola tangani Wilkino Scotland Welesi may Islandi baka video binaka tagi chukini round da may sota non to bata binaka ngo en ekabi de bingara bindi dai na bi matin tu teleso enda sali boy tu kina na buguni gito buguni buli buguni takataka non da sangole nga baka bumatu vale sordo tu na papalangin sa green pastures binaka sa bole bun pitokani non total ekabi non to mai virungo dindomo ene kabi de bingara bindi de pambulo mantanga biso no bekandang go ni simbero ya nama kachuma ina non to programu wat kerto na marama sandar to na marama en super cancer survivors kila ndo ngul lagala mengo sibna pa ane tinamit ndamba di rongo ital no en do ba di lom na to tal no to bikanda wir na marama ada bugni bikaso lago duruma na matin gona cancer asa okati chiko na bugu non to program lebu na yapalata dona ke talata kan to bobi bina na company bina ka Lincoln Heritage Life Insurance on to bito ko ni chukina ena ka bina ni ko ninge na na makisa ka to mekina bulo bina ka mai na Wayne Rock Bay se rua bite vita soko ki langi numbula bina na bito ka ne ka bina ni ko na itani bulo bina ka irina tema pambuta se amo me Hillsburg ena ka bina ni ko mai no ku me rewa bulo bina ka marama kaili de ratulebu bula ma Australia bakatalakin na bi Rosa Ratu ni bula Miss Ratu binaka na siya machumay na buno lebu go merke na buno ni badi di New Toki na bulo
ena ka bina ni ko bulu bina ka tabala kanisi mata meli baga ni bina ka tu ni bike muni baga talanki na mai turanga kai Filipe kama korea usabori taka rasama chuku mai Rafael ena ka bina ni kuwa baga ni bina ka talanga mai nawi na mai nawi mai sabu sa ya wasar ngai ena partai sibuni tai keviti nrombulu bina ka waisia ke Maureen Fong na wanga Egi Joy baga ni bina ka tau nei ta baga ni bina ka biko ni dokana singa ena ka bina ni kuwa ni bulu bina ka nei ta lasa rusa toke langi na buku talanga non siama chuku mai api mai Samoa cheli nua magi bulu bina ka Den kuna rara bulu bina ka nugueka na wale bina siama kotomai ena ka bina ni kuwa lei bulu bina ka falena taka walambati ke langi F baga ni bina ka ena buku de tokani ena ka bi binga rabi ndai sanda tomala tumanda non baga rong sere ena ka bina ka binga rabi ndai bulu bina ka Kathleen rasema chuku mai tabiuni ngona Rosilo ai Domonico Radio Bulun 2 bata boro sa bulu keruan na miniti Bevana kaloko Bulu bina ka inoke kalo sala kokoya Domonico hey! Koni na waka wele vo linga no muito bom então mamara bonita kana ya lomo mai beao right my beao right my
Radio Bulan Dua Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wase yani. Ya santi sar senga ni dau data senga ni dau kua na ya simbo yawa ken na we kato to sar mai ataka uri tambua lala ngabe si ke do matelebu totok na itala no ya me be di bele di muri na kabe be graba dintai woto be ke 10 minute me pana kloko e non to sele ke kamura ke bagu bale o ya na radio bulan do batel benaka do ngana like wasya na non to we to kadi chuga na kabe be graba dintai gitu wo benaka ni sa tos da chuga na le non to madu bale na radio bulan do bata ya ninda maru taka chuga na non to nganga non to madu timi 69 years in the making aure chuga ni ambimbir na madu timi ya nanduan mbasi suba se ngona sarea klaba kame mbasi ulpur to ka muri rauni bina ka to muri ga ka to klaba ka to mbasi di watu wanga liu repondo kina isa se open ne tunga ngono go sanga luxury coaches repondo kina dora kana to sininga ne mena ngona sarea se nganga kina non to mati timi sanga nganga tale
na bita na singa sao chanto na kana nonda marau awangango na ngito ni mata tim ni bichi na cohesion na nonto zaka bata sabu boleh ngani singkila se ta betal nungere tanga karon di mama na ngona ngani bibi sau bita na viri ngato se ngani connect juga na jumpers ge ko na do viri other than that au bambutan na nonto mata timi they were playing like men possessed keba ko nari referee talanga sianga suit talanga ni lebu nangon sa ubu de na sidi sa minimal sarangan na dal tu ta kabonon do dorbo siang mandanga ni lebu na kairi fote gibe TMO da sangere da na non to mate timi sa match ta bin na kasartunga na bi timi lelebu abango ke sa raw na bitu sa raw talanga na tinikilam da bo na kartu sa sangka kairi chigorto na baglisilis will chicken media ofsa arto kana kairi sar chiko na dorbo wakata laki na sotal na kakana arto sangai kania chiko to andona mata hotel tungko na bakata ngitangi au enta pambo tu chiko na soto batki Georgia menta kakosar ni vango menta na numa me wholesome change and squad klana be pita be kana tingi italiani mer kautan na lago ni gitor na patingo italanga pita anto dorbo warto nuita chiko ya sako ngaya ento to sa ando tu na vanda to na kota final Wagareita kana non tandau ni baktabuliti. En ngono sarangango ni artu sa sasang sar juga baku kowa ni artu juga bangko en ando na itugu-tugu. O keto sa keto bitu tu na be keto ena isong. Keto si tunga ilom. Yan be kai wagareita ka o ya o Simon Rewalui weekenda ano non tandau ni baktabuliti. Says that we are confident of securing place in the quarterfinals, and coach Simon Rewalui says they have put their foot at the door and are still in the race. Rosaulu Karua Tinikalima says the players have the same mindset, and that is to treat every game as the final. Yan vikai sa wakaretak chikomai o yan no tandau ni baktabuliti. Sa kaludasar ni sana siyang taling gaya pakitabi na prop Johnny Corindon dua injury cloud chika nangonongo big blow for the team pakarita ka chiko ni na matitimi kay sota pat kay Georgia na kay matala chika nangonong laka lang may kontar mo tamanta wika pakarita ka Rewalui. It's like last week, you're obviously emotionally drained after the matches, but we've got our foot in the door, so that's all we can ask. This is our final. Now we've got the next match coming up, and we'll look at that, and then we'll go on to the next one. So, yeah, we've put our foot in the door, and we're still in there. Yan na bikay pakarita ka chiko bikenta nandan biktabuliti Simon Rewalui santa ko bina ka chiko berto na dorbo ni raw na repeat takin na bikay aton rondol kebitu abagarita ko semiran ranra keto nito aim tumingo reta mantana matanggali aim boya sabi na ketsar chunga na gonongo meketo la ko mai meketo nganga na World Cup ko tali aim na kota final se na semifinal bina bale bu turang waka namun sabagarita ka sarna bondon na chimela ka tumingo ngali tabu tunga en final sanda baka bina ka chiko berto na dorbo kabida ni singa go sia lagu na post na Facebook maro tagi chiko bagalebu narto bandar kai chiko na dorbo narto zimbita ka chiko na den non honua nang gitu lebu di pura-pura mai barense Sengan dina ni kara rawan na daka waka kekiba ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ya ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda tuna senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda Dren na tutu beto seki erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli rawa sara we tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 Toluwa Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonoto stoa kina nomu mati ni katumba. Beba kasar nga. Paniray na tokongo na kenay ray. Dua nga na rukuni po ni kau. Dua bayran ng tingit taki.
Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nonto programo baka madawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibuna bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni sibuna tinikantua ana tinanamaniti may kiamo ni may viti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco mit County Kanda Bataman. Ai, kaya mo ito bakang daw ito nga may witi. Sa baka matalaw na naman daw